finance bill no andu maranegena uhoro wayo. It was a catch-22 situation. Yes. Yani ni situation ya doomed if you do, doomed if you don't. You know, at the end of the day, yes. Maundu meno nginya turekebishe. Na nitugaga ni ithu twi Kenya. Gutiri mundu aroka gutu save, by the way. Gutiri na save yonge kana mesa ya twetereire. Yes. Ni ithue tugukoro no nginya tu hakikisha ati ni twa save bururi uyu witu. Ungirora kwina 2 billion euro bond irera fall due by June next year. Mbeca cio no nginya iriho. Cingiaga kuriho ni twa default. Ni tuwe nginya unge cover loan vengi unge default ya guthiaga na mbere. One, ne wa lose credibility yaku ya cover loan rungi. Two, ne wa lose ginya security ile urari nayo. Na three, gukoragwo na consequences. Koguo at the end of the day no nginya twetekire atirire handu haria turari ta Kenya turari haceke. And you make those sacrifices. Na hatire bata gukorwo ati ni turendia politics ya populism. Na otoria mheshimi wakagiria uga. Okorwo mbeca iria tukurogota ni kuhuthika wega. Mukenya ndigwecirie na thina wa kuriha tax. Thina naguo ni ati athi thibitari ndarakora ndawa. Okorwo ni varavara tithondeke gukinyirira haria turenda. Okorwo ni electricity connection rules itirira kinya connectivity haria turenda. Na nikio nieta murugamiriri wa atumia Kirinyaga. Ndirathire ndirahoya thitima. Na thaici ni tu approve iro thitima cia kuria mwena wa Nyamuge ndia Gathiaco kendo 300 households. Twina thitima tugukorwo tugikirwo ndirahoire kuria mwena wa Mwea Betty in Kangai ward. Kwina thitima cia street lighting ndirahoire turekirwo mwena wa Kivingoti ndia mwena wa Bùrùri Gicugu mwena wa Kimbembe na mwena wa Kirimunge. Koguo maundu ta macio ni mutogirwo gwiciria na mbeca icio cirauma ku. Thirikari ndikaragwo na mbeca handu ikoragwo igite. Gutire biacara ingi thirikari irutaga. Mbeca cirutagwo mihuko-ini yandu. Koguo uria ndenguria Kenya ni mahakikisha they are putting the government to task. Ati okorwo ni mumbunge wa kuwa thura, okorwo ni county government ni maraheiro funding tatha ici in terms of billions. No akola policies iria magiro ma implement imwe utiri undu cirahuthika. Ni ukorwo na mbeca cia na grip kuria Kirinyaga county. I have not seen any value addition in our farming as we speak nyatha ici. Kuma no tamasio ndo megweciria moragia atiriri kigina iki kiheto county government ri magiro meke kina ki gacerire ni mbeca ireku aheto ni thirikari cia guturutira wira areka atia nacio ni kuri araria kana niguo maraki ni GNRC kana ki mareka nacio ando no nginya metikire gukorwo makihold andu aria macagurite accountable na hau niho we drop the ball as Kenyans. Wakora ni uranegera no githindu athurire gaceri murie mbeca iria uheto cia utwa gutwenjera bohol cieku wekiri ate nacio na ni mbeca ciakwa ni ngayaga equally na njiraga andu mwenda muke wabici ni mukuheo maratathi moni uria cigaitwo kwa thendo the na governor ona MP ori oguo okorwo ni executive we put them to task na tuena a lot of wastage in government wakora ati no trips na ke we have to cut down and downsize nyondo more than 60% ediaga to recurrent expenditure mbeca ingi cigathie kuriha the pension fund mbeca iria turatigirwo nacio cia development it is very very low. Koguo no nginya twetikire na maandamano thaici ni turaregana namo we want to move forward na no nginya twetikire. Haya.